Kakenhon naka KHEDC haka jingelam jong CEM ba penyat sing CEM haka arpun rio tarik nailur kilaya kendo ya ulat kejela ban bode neki bil badang sakut haraj bhavan. Habakran sekilat pathai kubor uba penyat ulayat ho nakaliang ulat ula pensengap ya kani kejingwa jing tip ya kabil ki badang sa teng haraj bhavan bat ula kular ban shimkhia ya kani kakam. Hasil satu masjid council minta kesini wan kendo ya ulat kejela media kaba ninyo berso ya kita tu kan ni kimat bahasan ber keberan kamha kum council ya kaba ninyo berpendam kata kalong ya kaba ninyo banwan kum kekenhun harikat rekit DCM PTM bang umat ya kaba ngin penso ya governor hakabi kini ki jing sateng jing kini ki nyo teli ki bills di bang la dap ban menjur leni ban pas dah kayin kebadan buram nang planet council nadu mention snam de na padeng kini ki nyol teli arteli kibel ki bakongsan ba kata kata ke hasil satu mas district administration of ilaka amendment bill arja alpulai de kani ka bill menta kelapoi hayang raj bhavan bat nila pensro ya ulat ba kani kalong kebadan kam adu kata bat nakaliang governor langsung tu bahaya ni kabil, nama ni kabil kadai syafang kajing penkup bor lani kajing itu dakaan ya kajing terekam jong kiseng samla hapok kisnong bat kiseng kentai lani kiseng long kume hapok kisnong baru kata kajing don jong kiseng kentai kiseng long kume ni kiseng samla haki kisnong kajing terekam kasulong be tangkat kum ki praktis ki baju jah porok kata nekam pat shimladon da ka bor jong ka an ban itu kata dan nakaliang kajumi ngila penso bat nakaliang honorable governor la syai bah ba ide bani bat nakaliang honorable governor la aiktien bakani kalong badon kam bat ba sa le no kham kloi ban bendam ya kani ka baar pan na pedeng kinyo tuli kini kibel ki badan kamha kadika hasil satu mas district khasi social custom of lineage amendment bill arja apply kani kabil tu nilayo ban yatu ya honorable governor pala sunat bha habidi ban tip khamha shapang ka jinglong jingman jokariti dostor juni khamtam kumki khasi bangidon ya kadika kakur kajai jungi de hadu menta la benong kat kum ka research ki babon la benong ba kumbalai hajar tam teli ki takikur ki jat khasi iladan hakanika jat bendri gojongi henry hadu kat menta la ki ong ki kurs im ne ki kur maulong ne ki kur saukume ne ki lindo ne ki nongrum ne kino hadu menta empat sim ladan daga jing itu dakaan dan mata kata ngi semua bakani ka bill ru khalong badan kam kani dika amendment hapo kani ka khasi social custom of lineage act ketika principal act arja nyong kani but mentang yang warra ketika bill amendment bill arja apply ya kaba ban yo ban itu lane ban register no kerpang yekikur kijak kasi kijungi paro nang baka jing trekam hakikur kan long renti namar menta PI kasi tribe certificate na kaliang council kumnungin la ban pensisha let's say ban yo jing shai nekirang bakur manu hadu menta ki belak khamrang ba ki kam baik baki di kirang bakur henry ling ba kani ka bel la tangi la yo ban long ai ka bamut dei undan be dang uwe urang bakur bela itu dakakur bat lapen scam nakaliang pnika dis council dekini dikindiap ki banga supashat ya ki jingdon kam ju kini ki artli ki bel but ya kiwe ki bel ngan sepentip khamtam ka ba don kam ru kani ka khasil atumas regulation and administration of land rules arja arpulai nila yo ekalan ak how arja menta yakani kalan rules su idon kam banang penjanai susu yaki kendon terekam hapot jong kani ka ak kenang baki pai ba khasi ki jongi ki badan yaki kendo ki siap lada kalong kanong rem yeng ki rikenti ki jongki ki kendo shimet ki kendo kur ki kendo rai ne ki kendo ki bai dei jong pai ba dan ne jong no la ban register yaki kat kum kini ki rules niki an ki baladan hapo jong kani ka ak kabangila yo bat kini ki rules kabangil sayo ikajing menjursion regulation and administration of land amendment bills ru kindiak kajing penkela arhajar apusau
Tingi don ru ya kenika Khasi Hills Autonomous District Fishery Amendment Bill arja arpulai. Dia ni don ru ya kenika Khasi Trading by Non-Tribal Amendment Rules arja arpulai. But ni don ru ya kenika Khasi Hills Autonomous District Nomination and Election of the Lingdo Menteri Lingdo Raj and Sodashnong Administration of Soyong Lingdo Ship Bill arja arpulai. Dia kini ngeso ba kedeki badan kamha borok nyutuli Henry nakaliang bunyi la kam pensgo banjur ya ka office jong honorable governor ban yele kat bala ban pendap nak syakini ki ar lai teli habai dei bat kini ki bil ba kongsan ki badan jinge dei phak man kasni haga jinge troikam se ka long brio man brio tam haga ja brio khasi ki judi katanya ini kembang case ini ki bill lagi rule bakal council kesna nakaliang jungi ni nilayo jing shai nila don daka records kaju long hi ka practice bahadin balade pass yaki bills na po district council kalek lingbaka district council affairs department jongka soka jela de hakas district council affairs department de ki hab ban penkre ban forward sha shani sharaj baban ban yo jing menjur de henry nadu bawan ka sokar MDA ngiken mau hau arja khakra kala shnaru ya kawe ka export committee kani ka export committee ka bantang syupej ya kani ka bill ka mila pas debat habai dei kata nakaliang ka DCA kan forward kumbakalong de kenang badadan kanu ki let sila banong ki jing bakala baduna barit baria lani ki minor error mistakes de let si ki koma ki full stop kini kita la ban kedo hangta de kum tahin nakaliang ka DCA lani ka export committee Henry ka babun hi ka dei be ka bill ka bala pen kre nakaliang jungi bala yo jing menjur be kumba ka dei banlong bolong menta kamdan ra ka jing penslam na honorable governor so comment bangi yo governor bat mai ba shimkhia ba bat basutu ba habai dei ba ka kam jok ka district council de kidon le si ki kam ki ba ngimla ban ong ba penslam na DCA department namar kidon ki por ki bangi hab ban penbej kidon ki shiti ki ba ki hab ban ondala poi DCA na DCA le si kidon ka jingya penbej ikini ki bills ba ka law department jong soka jela si don katu kan ni ka jingya tingku ahni tai lani ki jing kwa jing pensyai ya kata ki hab hiban pha biang shani tele si hakan ni ka jing ya lenti ka ba la poi sha DCA na DCA sha ka law department wan biang council hangta ka shu delay khindiat henry banong ban penslam nakaliang soka lani ban penslam nakaliang governor kam don ko kata bolong menta kada nai gini gitu ne longba ngi la budin nadu bangi pas ngi budin ya kan ni dan onda ngi la budin kidon ki jingye penbai hangni hangtai ka ba nakaliang DCA kala pha shakalo department nakalo la pha yang DCA ban ye penbai bat ngi ru ki babun ki jingduna hangta ngi la de penbai ban ngi la pha biang de hakata ka jing ya lenti kum ta le sika shimpor ka tu kan ni henry ya ka jing 1 point jong ka bill napo DCA department sha governor's house kam shimpore menta hai dan gini gibel hai kada